tuk chua nuam vek ule thazing August ni riat sang ni somni panga zir top ni ani a Zoram ni usilo ngai tha ang u electric energy meter man lai me chu prepaid le postpaid ta na man kop thei smart meter a thlak vek tur ani angin Mizoram a po smart meter wa na hi tho tan ani a hemi chungchang ami puite sha tir na le ngin na PNE department thu chwa chu hetiang hi ani pakhat na Mizoram smart meter wa le thlak na hi Satnam Global Infra Project Limited tenan thok me ka meter thlak tura local te hian ID card an nei ngei tura ni a ID card nei lo meter thlak tu man om chuan PNE department office a sha tirwat turin kan in nge na ni pani na meter thlak man hi mi puiten kan pe ka ngai lova meter thlak man dilan omani chuan PNE department office a arang lama sha tir turani pathum na meter thlak tu te hian meter thlak chau hi an hna ani a consumer te electric wiring an khoi danglam sak ve ngota thiang lo consumer ten kan electric wiring khoi danglam kan du ani chuan electric wiring ti thei ashana chhor tur ani ang palina smart meter hi sang lutuke mo niam lutuke mo a wa tir lovin a thei chuan mit zone ai level a lo wa tir turin kan in nge nani pangana meter thlak na tluang taka akal thei nan le consumer number le consumer ming dik taka chin chhe ani thei nan meter thlak tu te ne na electric bill luyemo athare mo lo mo tir ni se electric bill mo tur kan kol thato lawani po in PEDM consumer application atangin a download thei ringani National Highway 06 Lengpui le sai rang inkar kong chelai thom that me ka kong chena salai ber le khoi har salai ber ni angai Zoram Mega Food Park Khamrang Bulkong Pui chu Nimin Khan siamani kong chezwa lai hi metar za vela ni a nimin chonudar ni thleng khan metar somriat chu lung boulder hmanga no kha ani to a excavator pani vibratory roller pakhat le grader pakhat mangin siamani a kong sir ton tona tuihok luan kor side drain thataka hai fai ngalani kong pui thom thatna thok tu NHIDCL le contractor ten kon pui le sai rang inkar konga one way yalir theitlan ti ranin huam to angin ni zanda rukatang khan ni tin mamo phur lir thei truck ke som nei chin chwa ti rani a ke som pani nei te chwa tir thwai tu mani bok nimin chonudar ni khan puke sap danga home minister office a Mizoram adrakluar zel ven na atana be pui thlak dan tur rela ni a he huna hian pulal nging lavamar excise minister le home department ho tu te ba ka excise department ho tu te le central YMS rai tu te an tel he hun hi puke sap danga home minister chuana kai shwaya Mizoram drak do be pui thla kan rela September thla atanga December thla chungin state pon atanga drak ron lut thin te dancha be pui thlak turin an rela kan ram le na malo himnan mi pui te he be pui thlak troi om tur hian an so mani Nimin August ni sari sang ni som ni panga ni nga ni khan Chiatlang Higher Secondary School building thar honna bial to MLA PPC Vanlal Ruata Agriculture Minister chuan khwalian ni ina man pui PPC Vanlal Ruata chuan thu soin he school hi khotlang ta na thanim ngai tak tak te zara hlo tling theya ni a khotlang shwai tu khotlang mangai tu tak tak kan nei hi kalom hle ani bial to MLA masa in ti takzetin alo veya school dinani theina na ma alo lak na azara school thatak kan nei thei hi lom om ka ti hle bokani atia zirna athat lo chuan atwar tu chumi pui kan ni a zirlai ten zirna tha an don lo chuan ramma ba ka thimani education quality hi athatur ani a ramma ba khil tu ani awangin zirna tha kan ngai poimo turani Central Sarkar hian new education policy a kalpui meka chumi bo zui chuan Mizoram Sarkar po in zirna tha kan nei theinan chak takin ma ala a mi pui po in Sarkar school kan rin nga ma poimo ani ti in zirna ngai poimo zel tur te Sarkar malak na thlop tur le tho puyatan
kalkhom te asom nga lani. He hun hi Hlan rong bola, Chairman Managing Board Committee in Kai Shuain, Reverend Arlal Remsiaman hun sera Hmanga, RC Lal Shuai Kluanga, Treasurer Managing Board Committee in Technical Report Pe in Lal Ompui Ralte, Secretary Managing Board Committee Chuan School Report Pe a, Engineer Lal Rin Oma, ex-MLA in Thusoina hun Hmangbok. Mizoram Social Defense and Rehabilitation Board MSDRB chu Nimin Khanan Chairman Social Welfare and Tribal Affairs Women and Child Development Minister Pilarin Pui Hovin SAD Conference Hall Minekoa Antrukom. Thutkoma hian MSDRB Vice Chairman le Member Secretary te baka akai noi Department sang IO te antela rihlo do tura MSDRB malak na sang te clear hawani baka MSDRB in agenda chhop chwa te ngai to hawani. Mizoram Social Defense and Rehabilitation Board hi ruihlaw daw na le ruihlaw ngai te enkol na ko nga mala tura kumsang ni som panga a Mizoram Sorkari na dinani. Health and Family Welfare Minister Pilarin Pui Chuan Max Nuaya Zoram Medical College and Hospital Zmc&H-chu thuam chak me kania naw pai lamahar sat na neite damdoi Thiamna Hmanga naw pai tirna in vitro fertilization IVF center ne tumin malak me kaniti asoi. He thu hi ni Zoram Medical College and Hospital Falcon din champa voisari na man pui na a Health Minister Pilarin Pui chuana soya ZMC&H chu Max Nuaya Keshle sa damlo enkol na sa berzi nga miani chu lom omati thu soin kumin April ni khata tanga Max Kalpuyani nuwa ZMC&H chu thuam chakle ti changtlun chho mek zelani a Sorkar chuan nurse le staff engi moza ta pek to a kebin somthum le ICU som pathuma pek bel boka operation theater pathuman siam le dona IVF center nei tumin ZMC&H-Ah hian malak chho me kani ti asoi bokani. ZMC&H Founding Day lom na hian ZMC&H Director Dr. John Zoming Thangan thu soin kumsang ni som pariat khan ZMC&H chu kumza som nga bor vela bultan ani ti asoya kumsang ni som ni palia kumzali som ni omin Sorkar malak na Max Kalpuyani nu hian kumsom riat panga om belin tuna chuan kumzanga panga a om to thua soya heng ba ka hian ICU le special ward honbel tumani thua soibok. He huna hian MBBS intern hostel thar kumsom ruk om na hon nga lani a tundin huna ZMC&H-Ah hian MBBS zirlai zathum somkwa pali om mekin internship ti mek somkwa pariatan oma ZMC&H atang hian batch ni 2018 and 2019 batch atangin MBBS zir chuak za somriat pakwa an om to a hei ba ka hian ZMC&H zirlai 10 national level essay writing competition on family adoption program zirlai pani in lo manandong to a national level quiz competition a som pakhat na ni in lo manan lo dong to bokani. Mizoram Healthcare Society Chief Executive Officer Tharatan Dr. Lalshiat Zwaliral te ruatani. Mizoram Sarkar Department of Personal and Administrative Reforms Commissioner and Secretary Pukelal Thomoyan August ni ruksang ni somni panga asya tirna ati chwa tarlana ni danin Mizoram State Healthcare Society Chief Executive Officer nilai Dr. Biak Thansangi chu mundanga sona ni awangin Lesde Special Secretary Independent Charge Dr. Lalshiat Zwaliral te IAS chu tuna na chil lai ba ka Mizoram State Healthcare Society Chief Executive Officer na chil koptura ruatani a hei hian hlole ham that na danga king tel lawani.
Weaver Service Center, Ministry of Textiles le Mizoram Commerce and Industries Department Rangrual Chuan, Niminkan National Handloom Day Voisom Pakhat Nalom na Millennium Center Rooftop an buat saya, Munshang Shanga Puanta Lama Ezong Miza Chuang an Kalkom. Ministry of Textiles in Poisa Apek Mangin National Handloom Day Pual Hian Nithum Chung o Tur August ni Sari Atanga ni Kwa Thlengin Puanta tu te kut chuak phau chua na Handloom Expo ne ngal turarwa man na siam ni in stall som thum honani. Commerce and Industries Department HDH Deputy Director Pihun Thiang Limi Chuan Puanta chu Eizon na tla kani atia Handloom Eizong Turin Sarkar lai puin tran pui na tam takasiam chuaka Thalai te tan mani kut ke ding Turin Handloom Eizon na a oma Polsom pani pas chin tan Diploma in Handloom Textiles and Technology kumthum le achan ve zir tura oma heta zir chuak te tan hian Central Scheme Direct in a mo theya Sarkar lai pui chuan Thalai te tan Vocal for Local Thiamin platform tam takabuat sayani ti in Kumina he diploma zir tur Mizo Thalayan muzo lo chu department na thok te tha an thua soya Mizo Thalai te chu handloom field ta lut turina soma puanta tu te tu le fa te tan scholarship le insurance rang om thu soin sarkar lai pui chuan handloom chu eizon na tla ka ni ti asya ta wangin hemi pwal hian sum tam takada ani ati National Handloom Day man na pui ber Bharat Mandapam New Delhi President Draupadi Murmu hova man na a Commerce and Industries Department chuan Mizoram atangin puanta tu mi panga atira he hunlom na pakhat Central Sarkar in a buat sai exclusive handloom expo handloom hat janpat New Delhi neya Mizoram ai o in lapar le fungki an tir boka an stall lunin anin shal ni in thuandong ti asoibok National Handloom Day hi Mizoram hundanga tipo manani a Territorial Cluster Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thana chu khwalya nani a Sailam Cluster Aizol South Tribial to MLA P Beril Van nei sangi chu khwalya nani He program hian Central Scheme sang in zirtir na hun man ni in puanta thiam upate choi moi na nei bok Sailam cluster hun man na hian thu soin pi beril van nei sangi chuan puanta tu te chumi zo ten kan nam in cheina puan moi le hlutak tak kan nei thei chanan ni a nam history puanta kal tlanga vong him tu te an ni awangin an hlu hle ti a soya an thiamna chu an tu le fa te hne na zirtir chon zela poimo ti a soibok He huna hian Sailam khwa puanta tu mi somsari pani hne na puanta na khol pe kani a puanta khol in sakna tur tran puina mi somni pakhat hne na chengnoi khat sing ni pe kani ba ka puanta lama tho lok sul sutu mi chuan om veteran weaver te hne na GOI Ministry of Textiles ne na tangin citation lanan ni bok Advisor to CM Puti BC Lalvian Chungan Champaya National Space Day Voini Naman Pui Niminkan Indian Space Research Organization ISRO Northeastern Space Application Center NESAC le Mizoram Remote Sensing Application Center MIRSAC Tangkopinan Buatsai National Space Day Lom na chu Vengthlang Hall Champaya Neyani a Advisor to CM Finance and Planning Puti BC Lalven Chunga Chuan Khwalian ni inaman puya ISRO Scientist Engineer po GVP Bharat Kumar chu khwalza omani Khwalian Puti BC Lalven Chunga Chuan mani khwange ya khwalian ani chulom omati thua soya India Rama Scientist ten Van Thengrengan Zirna te Thiltharan Mo Chwa te aro pui to ema ISRO le scientist mun sang mi te na tho hi angai san omin khotlang himna le mason na angong thui le ani ati zirlai te hne na
thil tum ro pui lua ni tum ro pui lua a om lo ti soin sang tak thleng turin ril ruan siam thei renga science adang lam na siam tu an ni thei ani tia fuin National Space Day lom na chu an tangkai pui nge ya be sei thua soya thei ang zir chua ka mang tangkai turina cha ani Kwalza ompu GVP Bharat Kumar chuan program buat sai tu te chunga lom thu soin science le zirna a an hlo tlinna a lom thua soya sarkar malak na zara ISRO po inma ason zela National Space Day po ni kumatanga Prime Minister po Narendra Modi zara manani thua soilangani Helom na hun hi hun thuma thena ni a hun khatna a MIRSACCSO member secretary ni bok engineer Hlan som liana chuan khu hon na thua soya NESAC scientist Dr. Rocky Pebam chuan National Space Day le anlom na chungchanga soya MIRCAC principal scientist Pi Ming Than Puin lom thu soin hun kharna aneya hun ni na khwalza om pu GVP Bharat Kumar chuan Indian Space Program Nwaya mission rang chungchang abikin Chandrayaan le thla alon tora India hlotlin na le mathlir te asoya Dr. Rocky Pebam chuan van theng reng zirna khotlang ta na atangkai na te asoya hun thum na a zirlai te tan audio visual show le space exhibition ti chwa ani a scientist ten inkom na hunan man puya quiz buat sai ni in lom man sim ngalani 34 Assam Rifles le Zo Career Solutions chan mari tang dun chuan Mizo thalai sipaya tantum te tan pre-recruitment training an buat saya he pre-recruitment training hi August ni ruksang ni som ni panga ni lai ni khan 34 Assam Rifles Commanding Officer Po Kulbushan Singan Zo khosanga tufani hola ahonga pre-recruitment training atan hian technical expert team dinani a physical training atan poimo rang te chu zokhosanga Assam Rifles muna neyani anga medical test le trol dang te po an buai pui sak vek donani August ni ruksang ni somni panga ni lai ni khan Mizo Territorial Army MTDA chungchang soihona MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga kai hruain Secretariat Conference Hall Mineko a neyani a he thut kho ma hian MTA lakdan tur le an omna tur soihawani Mizo Territorial Army MTA lo omlai lok na tur chu bung bangla a siam that me kani a an mun pui tur po uluk le zaw zok en chau tur arwa manani MTA recruitment hi kumin November thlabora nei tura be seyani a abul tan nan Mizo hlang omna company ni din phot tur arwa manani pre-recruitment training session tho khatna a hian Mizo thalai za chuang anin ziak lut to a group ranga sem darin mithiam big ten training hi an pedon ani meeting a hian Home Department, Finance Department, Sainik Welfare and Resettlement, Land Revenue and Settlement, PWD, PHE, PNE, INPR, GAD le MYCIO te an telani Nimin Choma Khan AMC Watt number 14 Corporator Piram Thanzawi chuan abial chunga khatla South Primary School atloa zirna an kalpui dan le zirtir tu din munba ka school building te enin mason na omthei dan tur te an soi hawa mamo an khen te pe ka tiam Piram Thanzawi Corporator chuan abial chunga zirna in abikin sarkar zirna in a vei ema tho chua an din mun en le an mamo te ngai thla ka du thin thu soin zirna hi mason na bul thu mani awangin ram le khotlang chung tin ran tla na nga ya tunla ya English medium private school te kan bo de vek to a chuti lain tle mahar sa jok te lu na sarkar school lamchia theyani lo voina sarkar na thok lian le kan mithiam tak te hi sarkar school chuak de ovek zo kan ni a tunla ya English medium school atam to awang le minol puilu na ani to awangin sarkar school po antangin English medium an ela khatla South Primary School po sarkar school zinga chuan om le tran la ber zinga mi ani awangin chuan om ka ti hle ani ati a
Mamo an thlen refrigerator pe ka Thiamna in thlahung lo tura cha in school mason na tura thei top chu a tho ho wa du thuwa soi headmistress lal nun tuang iral te chuan khatla South Primary School a hian zirlai somli pali mi pa som pasari le meichhia somni pasari an oma zirtir tu pasari in enkolin zirlai te le khazirtir ngor pia lama enkol ngai le zwal nau pangan ni awangin ni tin school an ron kal na akan lo enkol dana tu te fia po kan ngama kan rong bol na ani awangin phur takin kan thok reng theiani ati IMC Ward number 14 Corporator Piram Thanza Vihian Khatla South MOP Shrai tu te kom na hun mangzuin an building tur sak bultan mek pui na atan cheng Mc&H-Ah Hlan bokani Lengpui Airport Forum chuan thu chua siamin RTI Hmanga Zoina Mizoram Sarkar GAD Aviation Wing in a chan na atangin Lengpui Airport ti changtlun na tura AAI Kuta Hlan na turbo Zuina taka omlo ti siatani ti soin Lengpui Airport tha changtlung le him nei thwayani theinan Sarkarin ma la thwai se an ti a pu amit sha hun tiamral ma thlani vel chau om to chu aliam ma ngein Chief Minister le akai hrai sarkar hian ti hlotling nge se an ti an tar langani MYC malak nakal tlangin British Army a Mizo panga an tling tunma British in a option ram Commonwealth ta na British sipaya tang tura deal na chu kumsang ni somni pali August ni som pakwa atangani somni pali chung khan honani a heta hian MYC chu Mizo thalai British Army atang mek tenen thok hovin Mizo thalai British Army atang du te chu MYC officer ata tola kovin dilna zani somli pasari zet the lu ani a hengzi nga mi panga laram nga kazar kot nikilarin omakulikon lalruat lua mission veng thlang LR Timothy ram hun nord le larshiat puyador puite an tlingani anni ba ka hian ko na dong mai tura beise British sarkar atanga thil tulan ron phut buai pui mek mi palian ombok Mizoram Sarkar Tourism Department le Sarkar Laipui Ministry of Railways Nwaya PSU Nwaya Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC chuan nimin khan Mizoram Tourism mason na atan tho ho na thuthlungan ziak Thoho na thutlung hi Pilal Thakimi Pachuaw, Joint Director, Tourism Department le RN Ranmung, Chief Regional Manager, IRCTC Guwahati 10 kumni ata nanziaka. He thoho na thutlung hian nasale zwala Mizoramin tourism lamama son thei na tura malakte khwalzin te ol samzo ka anin kalpo thei nan te omzenei zo ka khwalzin ten munma an tlo turan tlo thei nan le an mun tlo turte an du dan mila duan sakba ka khwalzin tamzo kin kan raman tlo thei nan malakte le thil dang tam takatelani Tourism Department le IRCTC tho dun na tur hi kumin September thavela aizol rel lo lut mai turatan thil tangkai takani don ti sarkar chuan soya IRCTC hian Mizoram mi puite khovel mun zaw zok ne na thlun zom turin October thla chung hian special tourist train ron lu ti ran tum thuan soyani State chunga mun mamoy le tlo turte tur package siamin zawzo ka khwalzin hip theina tur konga nasatakin ma an ladona hengba ka hian manman zo ka tlo theina tur outbound tour package te an chop chuak don bokani Karmasa in rin ni August ni nia longtlai le lunglei in kar lunglei district chung bualte daya National Highway 02 leimini na no chu then fai na tho reng ni ma se amin bel zela wangin kongala ping chun zoma kongping hian longtlai district ta tur tui al theipur lir thei dang tam takadangani Tuyal thei hi longtlai districta phurlu thei ni lauma se harsat na lian lutuk chu ala thleng lauti DCSO longtlai pulian chuma chinza chuana soya DCSO laminan chinchia danin Mizo fet filling station a diesel liter sang khatza petrol liter sang ni zalia oma lo thei lova mamo zwal tak te hne na DCSO atangin permit pek chwa anni
Aizol che vela sava omle mo thei chin zani somni pariat thalak le an chan chin toy da khomna Birds of Aizol pictorial book chu August ni ruksang ni somni panga nilai ni tlai khan tlang zarani Thian ho da khwal zin barders tia inwa te buat sai le khabua hian Aizol che vela sava la ang le mo thei chin te thalak da ani a lalnun zira IFS retired in Maubo ka an chen na ina atlang zarani ele khabu hi kalar vek ni in sava ming scientific name le an len zong da telani a Mizo tonga ming la nei lo te po enge mozat phwa tharani sava chi sang sang zani somni pariat thalak te hi abuat sai tu da khwal zin bardar sin an ma ni nge in an lak vekani a Google da sa pakhat ma atel lo Chang thar tile lanau pangzok savalam la shelauten Mizo sava an shiata an hum hal zel theina na an buat sayani tho abuat sai tu te chuan an soya Chang thar ten kan Mizo sava an sheto lo le a motor po awang to boka hum hal zel nan hele khabu hi kan siamani ti in da khwal zin bardar zingap til pakhat chuan a soi Aizol dai na ya an thian ho thalak sava zani somni pariat omna hi phek za somthum pariat cha ni in cheng zani manani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa thei chu ni a ngai thatu zong zong chunga lom thu kan soye